Chibai ule pizza ka siam dona maida ka noi photang tuilum pep pep ml za somruk chini thir fian te khat doidim thir fian te khat thatakin kan chokanga chini hi kan chokral vekang chini hi aden soma mo a herdip te po man theya olive oil fian ni tel pa ngai arim na lo kha man thei veka maida riksa pa wakhat chi fian te chan ve pizza be siam dan po hi achi rang rangawma then khat chuan doidim hi an chia tho phota maro chu tu na ka siam dan ang hian a ol sam katia apua tha em thowa maida hi thatakin kan metang minute sari borvel ka metanga me ne hi apoi mo lutukania atira bande ulekin lang ma se kan metanga hi chu adik vek dona ti hian ka met ne to a kut pha kai po hi om lawa a hul phak meya chu kan met ne tok ti shet na pakhat ani veya kaup na tura tel ka chula maida hi ka chul mum vekang aro tur te hi aveng veya sarangin ka china a chin pa ngai te po kha man thei thawa apor that thleng ka upang darkar khata tanga darkar thum vel hi angai veya in chung mun lum lai dewa kan da anga pon lum ne na khu te po kha poimia lawa pizza sauce tur ka siamanga tomato pum thum ka zai ka chum mina hi chip te win ka herang ti hian chip te win ka her to a ka kang nga lang tel fian khat butter fian khat vel purun war chan sin fian ni me hi alai hol aya niam de uhleka ka da a helri mare a aron min ve de thleng kan chuangang minute li don ka chuang to a marcha puiden som fian te khat oregano fian te khat chili powder fian te chan ve thing marcha fian te chan ve uluk takin kan cho polang marcha te po aron mui chuak ve to a tomato herdip ka tela thatakin kan cho polang me hi alai hola ka da a chi al tur tok pizza sauce bazara ready made leitur om thawa in lama hetianga siam hi chuan atlom zoka tomato sauce fian khat vel ka tela tomato hi min sa khania rei tak chuan angai lawa atui tam lutuk hi kan chuang kang ve dewang chome kan tela atel chwa thleng chuan angai kan ti angkha ni lawa hei ti hian minute riat don ka chuang to a atui po lo kang ve dewa make offa ina siam po hi atui ve lutuk thawania bazara mi te chu atluk lo po ne mai thei du dan te in anglawa hei hi kar khat vel a tha ve theya freezer da in pizza phul tur ka cho polang oregano fian te khat marcha pui roden som fian te khat thing marcha fian te chan ve chi tlem chicken powder fian te chan ve uluk takin kan cho polang pizza phul turania pizza hi chini in ka urdona gas mangle oven mangin gesa ka urtur zoka thirbela chi ka da a darkar ni ka up to a apuar thato lutuka alet vel chuan apuar to a darkar ai ma in kan da na alum to kem ti te hi poimo a
puat that kha chuan darkar ni kher lo darkar khata te po a siam theya hi nuaya ngai to lawa pani turania kan siam rem dewa tihian ka phel phoka a urnan hian dekchi chin ka mangang aluminium ka manga steel te po man thei thawa kan rem chan jok jok kan manganga tel ka chula maida me sa hi kanoi ma in ka timum photang a phel le lam hi aro lo nan puanin ka khua maida ka phula noi kher lo po in kutin ti hian ati per thei veka a ol sam lutuk noi pa hian na lutuk anem tur ani lawa kan urna tur thleng milin kan nuayang ti hian atlang sir hi kan nema tlemin aron pong chhuaka cha deuh hlekin kan nuaya a cha dan hin muthia manga chuta fokin ka chun ko le a pizza sauce kan siam kha katat kwal vekang kan du zat kan tat don nia mozzarella cheese ka phula kan du zat hi chu kan telang abak hi chu kan du zong tui kan ti ang kha tel thei veka chicken sausage ka manga tomato le capsicum hi amu ka pai veka kan du zat kan tel don nia chutiang thoin sausage te po kan du zat kan telanga cheese ka tel le a angai na lo ta na tel lo thei thawa pizza seasoning powder kan siam kha ka phula a topping a hi chuan kan du zong tui kan ti ang kan du zat a tel thei veka prun sen le capsicum le tomato hi tlem ka tel le a soi to angin a topping a hi chuan du du tel thei kan ti kha pate paneer te atel theya atui lutukania seasoning powder kan siam hi atul kher lo kan ti ni point oregano tal hi chu kan tel don nia hemi atang sir zai zai a hian butter ka tata tel pa ngai po ata thei tho me hi alai hola ka da thirbel hi minute somvel ka lo chuang luma thirbela hetia chi kan da hian asarwala asarei bi ka me hi alai hol aya niam de uleka ka da a min thleng ka urang ovena ko urtur hi ka nem pera ata noina angte khan noi kher lo poina thei thawa ka chun ko le veka abial lem lawa apoi chuang lo tuidanin ang vek thawa hetia ka siam lai hian oven ka lo tiluma degree zania minisari vel ka tilumang pizza sauce ready made ka mangang pizza siam hi ahar mia lawania achang nga tho chung hi arei dewa chuti lawan chuana ur chung ringot hi chu minute som panga tanga somni vela min veka darkar chan vedon ka urto a cheese po atui tha a chang po min tha make off oven lam kan en le photang degree zani in minute som panga tanga som pariat kan urang minute som pariat ka ura arong hi klemin kan du tak dewa hi chu kan du dan ni se thirbela kan urpo moi viawa tihian ka zai ngala pizza hi klemin alo dai deu to a cheese fan vak vak ang te kha atlem deu dona a satla hian a fan na sabika thirbela ure ro hi chu achung lam hi du angin a sen ve thap theilawa atui lutuk thawa elan dan hi in muthia manga a fan tlem zong te chu ma hi chu cheese kan tel tamle tlem dana zirte ponia cheese pa ngai a cube le a slice te po kha man theya mozzarella cheese angin a fan velawa
chu dang lam na ni me atui lutuk tho a fan wang kha na tui ti na ni chuang lawa atoping hi apoi mo pera ina siam hi chu athiang hlima atloma atui tho boxya lo siam ve ro u ka channel min khir saka wangin kalome